Sesiyema phethelo nganhlolanja nje ngibingelele kusihla ngolesihlanu nabe nkosi zoqaphela ukuthi impela South African Weather Service baxoyisa ngaloya moya onamandla kuswele endaweni esikhona lapha na ko Port Elizabeth uyofika lapha na eCape Town ngalokho lizobe niboze ngamafizu lapha na ko Uppington ko DI kufika lapha na ko Bloemfontein nakhona lapha na ko Port Elizabeth athi mawukhona lapha na ko East London kufika lapha na impela endaweni ko Bloemfontein ko Mahikeng ko Gauteng kunamathuba ezivula kuye lapha na u30% abe u60% imongena lapha na kwaZulu Natal eMthatha kufika lapha na eMpumalanga ngoba size emoyeni mukeli bese qalile lezo zivula esifundazweni sakhona lapha eGauteng zokusuqaphela ke kusasa mukeli izoqhubeka ngempela aba-South African Weather Service bakhiphe isixwayiso sawo la moya ovunguza ngamandla kusola nje kulwandle olukhona lapha ePort Elizabeth kufika lapha ngempela ku Cape Town uyacela noma wethu usize ungadlaleli olwandle kusasa ngalokho uzoqaphela endaweni ezikhona lapha ku Springbok South African Weather Service basaqhubeka bakhiphe isixwayiso somlilo wamadlelo zokusuqaphela zoqhubeka niboze ngamafizu imakhona lapha ku Uppington hamba njalo kufika lapha ko DI nakhona lapha ku Port Elizabeth East London eMthatha edutshwa eNgcobo kwaZulu Natal namaphethelo Gauteng kakhulukazi nakhona lapha eLimpopo hamba njalo kufika lapha endaweni esikhona lapha eMpumalanga zoqhubeka niboze ngamafizu ube namathuba ezivula akuye lapha u30% iphato zenkungu zilindekile isikhathi sekuseni kakhulukazi lapha kwaZulu Natal kufika lapha eGauteng nakhona lapha ngempela eMpumalanga amazinga akhokushisa ami kanje kusihlwa kwaZulu Natal anguye lapha u12 sayo lapha ngempela u17 hobhenje lapha eMthatha kufika lapha kuKomani anguye lapha u11 lapha u13 Port Elizabeth soqaphela ukuthi amazinga okushisa anguye u14 njengoba ngikhuluma nawe nje kusihlwa obheke nje makhona lapha eCape Town kufika lapha kuVustin na kuSpringbok anguye lapha u15 lapha ngempela u23 kanti ke kusasa mbuke ezoqhubeka ibe lihle nje izulu kakhulukazi endaweni esikhona lapha ku DI ngakhona lapha kuKimberley kwaZulu Natal ehlile amazinga okushisa kwazi sekulezi mvula kulezo ndawo mina ngithi kilini nonke emakhaya inkosi thela umusa thatha intambo ngibuyisela lapha kucebisa.